Mwirigiro bwako nwithirite wina ntuko intharime kwi tariki 17 mweri wa Januari mwaka wa 2023 ankuwate ogeni kinteto cia Meru Tv tha mwanja cia muthenya mbita Purity Muthoni. Murimo yo nyimba iyonekene yo watibu nene kaunti ya Meru makarika ya anto okua kumani na murimo yo yaita na mbere kuongeleka ntuko kwa ntuko yenjira emwe ekuthomethia Ameru manto yakonie murimo yo na njira ekuiriria muno ki anto arume baraya maingi batiendete kuoli watheria yo emwere daktari munene kuuma sibitari St Peter's Orthopedic Mathira na ritete moritani kia Meru akiaria daktari na kuria Meru batakire kuthima maita kwa maita ansia murimo yo yokamenyeka kweyo no yorigitwe na yokabua mwirigi wa charity enanteto iji Jari mweri jwa moritani mwanya jigie murimo jwa nyimba daktari Robert Mwangi kuma St Peter's Orthopedic Muthiga na chumeritie kwariria manto jia nyimba iria yonekene kunyarira Kenya na kubatiga barinki ankeo kinyanyuma ya kodethera endo bao. So this being cervical cancer awareness month, other than cervical cancer, we also have other types of cancers, including breast cancer for women, including prostate cancer for men, lung cancer, and even esophageal cancer. Kirianto akaonde atariritie oria murimo jo jwanjageria na njira mwanya chia kukabanira na jo. Meru County iri mwe ya county iria iromeri ni murimo jo jwa nyimba mwana nyimba ya nyonto na kiega gya uchiari kiria koro. In our country, Meru County is one of those counties which is leading in cancer. In terms of gender, male and female. In females, the leading cancer is cervical cancer together with breast cancer. Whereas in male, we have prostate cancer and lung cancer. Mwangi hari na mataroja akiria Meru akeboria bachumiria kuthima kwa magita ne ukenda bakebokana no gwatibwa murimo jo amjo kamenyekana kagita kario no jorigito na jokora. The common signs and symptoms of cervical cancer mostly it's usually pain within the pelvis, pain within the lower back, foul smelling discharge. At times patients can also complain painful intercourse in women who have multiple sexual partners. For those women who start intercourse at an early age, also predisposed to having cervical cancer. Those women also who tend to smoke or consume alcohol at times can also predispose them to cervical cancer. Prevention of cervical cancer mostly is through screening of women of reproductive age, and also the government has availed HPV vaccine for children of ages between 9 to 12 years. And as healthcare workers, we usually advise on early screening, because cervical cancer is one of those cancers which, if it's noted early, it can be prevented. I'll urge all women of reproductive age, we as healthcare workers are ready to tackle and fight this fight of cancer. So I'll urge even our females out there, our Kenyan females of reproductive age, to avail themselves in our healthcare facilities and undergo screening. Also advise the government, hospitals, churches, NGOs, also to team up and partner in this fight against cancers. Mkiripotera nteto chia Meru TV, diako adietoa ni mwirigi wa charity. Nabo akariba murinya isigo mbunge kia Bore kaunti ya Meru iba kutheta nonto boteyanirwa kwa sibitari ya murinya ira yakirwe miaka 10 ethiri bakiaria iba thompetie thirikari nonto bo miako itena kiguni kie mugongo ende iba kuria atongeria bathirikari ya kaunti ya Meru ubalaithana kiao na kurura sibitari eu kenda itumirwa kuguna mugongo Gaki Mutegi ena sionkoloki.
ino cibitari ya Murinye retokete kombia muna nyumba ya nyoni bakiaria kariba Murinye bakuonania kiao nonto bobora irato bio bikuthirira njirani batetocheria gogotirito na batigete cibitari re karibu nabo ikwithirwo kumarira yakirwe tanoro rugurwa cibitari gutiriona daktari na nionda uga kinyeta rugurwa ora yakirwa ake nera tigirwa gutu guntu ethithirwa buriku kana buriku ni akimya ake meraja mono mbuka nte kurikana bwega lakini 2010 nara no twari on process yewe gwaka kwanza iro riu twaeja na into biria twatethagia nabio yote na ndi mataraja nyoni na kinya kurara nyoni uno ntuni ugeta on chumara ira ventilation na nawi kamatuka nyoni ko iri au yakirwe ina miaka mugo ithatu ina utinda daktari yaumire inyeria tu tuona ke nyombe rau tuiro isibitari atuje mando yayo nkuruki au sibitari ore yarugurwe nura wari ombere itenderea yarugurwa yakwa yakirwe na gutathi akawira eza utendawa na getumia kurwa na makansula MP na atibwire kurwa nabo sibitari ya Murinye retigirirwe kawira ito akoro batora gutega sibitari eje eteke thirwa indere irara aja nyakirwe ura wakire kawira tejo tega nambi teu sibitari indere irara ku otembi otemu sibitari nkoroki bakuthetekira bakugathirikare ne batayanirite muno nonto barukorwa rwe thokoni eno na amwe no gubatire nkinya kioro gya gutumira thokoni kinya ite kioro nanka yani nyindigarande mwana biashara ende mwanka ligari ntore imarket ikariaje inyete na kioro sometimes tweta kuromba bioro kwantu na rimwe nya uritoke ngoko kethikingirwe ningwerwa no kwerwa situation ya mtu ena akienda agwiteria alafu akira kioro kingi ndato negututhuria sana Murinye aja Murinye kioro kiojurire na matete gigiturukangi tikira kinya monerie tikira ya Murinye ete kiara watuteja mateo ene auri na ndikona nyari mwetari kwina kolera no twaje winya tu ya tari na sana ntule ne Murinye itukuromba MCA wetu bagwatete na governor batwenjire piti ya mateaja na bachoke batwandikira mtu monturezi okwegera tauni ne yetu tutikwana baturetera mtu aimponti kuma ome eja kwegera Murinye poroti ejo uwetura kumeturaga ite kioro poroti ejo uwetura ite roje na tuketha tu na kioro na roje ingwetikia maendeleo jamba kwithira jakioneka nkurukie u kwa uito shughulikirwe ngavana wetu abange bwega atushwire kioro na kinya roje atushwire ro market no tukwena roje tukuraja rosefa na roje ruru tetethaia muntu wanda no tuirwa mbesha no mbukire na rwa nketha ntuka ina mbesha mukone kwa untiona roje ntuku eu na ito bangirwe ithirikari yetu muno ngavana na MCA wetu bwana Jacob Mwirigi batwakire kioro na batwikire roje rwa market kwanza batu ito makete muno no tukweka murimo kange tukua kainde egu bagaitika gwetwa ngai kabiko uga gwetwa na kamurimo ka itogira kinyaga twejera na anto batena kioro na anto batena mubango kwa ito kwenda kioro kya market seriously ende ni romba ria kariba bakiri atongoria bako bathaura murigo yo muno kubaraithiria mantu na cibitari ino kuromba tutetheria au MCA wetu Mwirigi na rendikiri tetheria daktari na ndawa tuthia gwita kuraja na reke andu na Meru general turakue tugatwa tuna cibitari yetu atugeta au una ndete nyoni cia kairo ibatu twakairo tutetheka itubu thirikari ne tugererie muno mama county wetu ngavana eja tutethie tukundaire ndawo kuma ntori ya Murinye nkiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi na tuwete na mbere bamwe bakariba Tharaka county ya Tharaka Nithi ibamukirite byo kurebyo tethio kuma kithirikari nene kuma ni nampara nene ira baukulukira irimari akariba bakiaria na ndikinteto nyume kwa mukira byo kurebi iba kwenda thirikari yongela kiwango kia mbesa ira inenkanira kiria ntuba kuru David Ndagara aina sionkuluki umanira kenyamara keyora kira kithiete na mbere kurumira imwe ya migongo kuma ntere cia Tharaka indi ntugo ye mthia ciari bamugunikite ni bamusanda kuma kire thirikari nene na no ntuno akare thiete na mbere gutema ntame bakiuria thirikari gutigiri bakuongerera ibi ni kenda bomba kwethora bakigunika ngore wetu kuma rais wetu Mheshimiwa Ruto kithure kindiki mangavana Muthomi Njuki
bondi bae batwetege nuntu ba ukame bwa bwitharaka baturaithire na antu meto monde matwina mo baturaithire na ubore na basuzani muindu ito na matwewe nikia toretere ni bya korea pototethie kinya ana beto sukuru ito nonto sukuru kimegiu kengo kethero be sukuru totiko me abacoka nambi kanyuga kaka kirumiri munini wa Chibo kuma Kithigiri Madam Penina tukomba kunenkera antu betu nontu ibenyerie muno iyora nontu kathinagu mendani ya tori betu gutie kyo bena kyo na kira ntugo bero kakinya kuria Chibo na Chibo imbi yo wene otonenkere so inkoromba thirikari twegirwe kyao at least kinya tukona tha wero wishas baba gaturumirio ikenda tukomba ku distribute antu betu batiga kwiyora nontu bena thina ukari wogu akari baba ketheria mana kwithora bakianda mbure tiromba kwithora kigana gonto komana kogotie gintu bakomba kwithora bagiketha bakiuri gutigiri bakumenyera kira bena kana gutigiri bakuthiria gwamba ntere ino amona bara bena kanyama gutigiri bagutethia bara bangi twingi ire turandete bwega twari mabwega buna ngarama enene byatwika bitira kura itanusu kana robo ya bura tura expected tumboke tha irio bigana thina gutira ura mbura tureregagira na nuntu gutira ura bwa tureregagira kwina tuthina mwanya muno twa gwamba antu betu nkwenda kwira antu betu wana kinya kethirwa mbura tiraya bura tureregirite kana tutiketha bura tureregirite itumenyere bira biemendani kuri antu bakurara kuketha ndengo cia antu tugu kuri bakurara kuketha ndoroko cia antu tugu na kuri bakurara inya kuia mburi cia antu tugu baika matana bikibiki inyumugie kagero inya mafini na nkobia wakomana bikibiki kamatete antu baire wa bathatu imburi nyoje kirito ngwega karatambo tanto na bakiarie iguru ria mbeca iri gwatawa na kuru iborete thirikari gutigiri bakuongera namba ya kuru bara bakugwata mbeca ino ikwithira bamwe bakinyete mianka indi batiromba kwithira bakithongere mutaratarani ujo kuru baba gwata mbeca bagwire karibu bonte na bangi bakinyete mianka batandikite babati bongerwa nuntu kinya nawe tu gutigere akuru bakaimono baba gwata ngurukia kuri 10 na gintu bagwire batigere baire bathatu na bamwe batiukinyira nutebio ne bakuria bakurukia mianka na batikongerwa thirikari ni bati bongera echa cia koro ireku ona tigo itokoromba batongere ito are nyo ntagwata ntigwata ganigo nuntu twara kwendana kaitaki ka thuku twendane orena ka mwana ka ubantu athiramba gwetethio rongi nikena tukairamba kwa tutura ngiripotera Meru TV kuma Gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rieto indagara waiguna na bikundi mwanya kuma mirigo yegembe ibeyite amwe no taririe mathina kathumba yaraba ukulukira bakiaria na ndiki banteto akariba ibariritie thano ire kuyiri ntereyu bakiromba thirikari kaunti Meru nera nene itonyere obonokia kumania na thine anse no boro wa impara mukiri nkonja aina sio nkuluki ikundi mwanya mwirio yembe ni basumirite no soke nkatha no tupanga bana kawira mwangaza kwithira retene rira betarire mathina ya bakilukira mashinani muno mparera ya kiara muinyelete akariba mwirio yo monka bakinya kuria nyumo sekithaka irio nsoro na kinya maruke to soke nkatha no bisieu tukiwe ibwega no to manfera mami wetu atugwithiritie twena bena imbinge muno no to titwe muthia na ara tonkene na borana na ugo tiurapio kwena mpara nengwete kyamara ene jara nkwaria ne jara ya kumenyekana ndene Kenya yombe jara to barete kamera ekwete no ntobwa mpara na baba inge baraumia kinyagara totarusi omwe akwa ne baumira na bamwe batora na thina ciakeu kwa hivyo bacho twena mpara na ngabana watoto ririkane anto bake yako ya kamera ekwete renge motwate haito kontoko mimno ikonto yani torete maruke to katiria ikonto torete nsora to katiria eorora mpara kwena miakena totona mbura totona ketoketa wa mbura hane ibarekere sukuru oru bakiwa kinya kiro tarani boborisi batethera bakiona mnonje ira sirena ntobende na mawathe na kinya oru ne bakoromba nje isomba kwethera ikilolo kireo ya ni bombasare egembe north Embe South, Embe Central, tukiwa recruitment, police, nejete thai, na batu twaila cia tukona antu bara bati osiweza ibobe bara bati osiweza bationa na bo batiomba weta mbere
baraba kuondera bena mbesa ibo beta aja tayo bagethera iboyerwe batu twendia na betu twe antunkia togethera na ibetere batu kinyana balema bate konsinda wano to batu siwesa batu twena sinitare weto ibario sinitare wete ndawa tweta muntu akandekerwa akerwa kaurendawa kunero mara ke ngabana wetu atwolelia skuru sibitari weto ibario atoenda wako na nero mbarenje twena kinyanto anje torenge weke wa sibitari twafaindika muno ntorera yetu wetwa maruthiene kwena kiani cha community maruthiene kwena community ryo no te intobirio kinya no mbiburu nako kyo tweka ngabana wetu mami wetu waturetera sibitari ntore wetwa maruthiene wethera tutedia muno no to sibitari ya tutedia bato tuma kalemeko tukauma maruthiene tukauma muomwe tukauma kanjo tukauma nkiri tweta baibario ningia muno to asiendawa enda mama ngabana wetu kawira atolelie nonto batwe totosiomba atoeke into kya gombo tutedia akwithira twimurombaira nonto turamurombaira muno kenda augumete ni atutethie atwe twe antu ba mawathe otethio tuona na kinyana betu atwana na swambasari na barabange ba usiomba akutukwabira tutekona byo bongela Muthini bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kilokero tongoria bwa gavana Kawira Mwangaza kubaleli na kuiba kirero kikyo twakoramba batu twakorambera matangi at least batu engekoro ni wisi batu family na batu towatelete family tokeyote twana matangi o nyumba mwanto kona roe batu twa kobui obwekoro kona tangi botongi yora batu tokora festare tokiora festarenge batu kwanda sukuma ni toreke batu awe amuae kawe ibokwera tera to nyonero mami to naira amai kwaria eteke oina no to le to koro na kinyai nyanya to me amai kwaria eteke ya to ne to mami to kawe to koro nyanya itano to tazwaramu Keripotera Meru TV kuma kone Igembe Central beta mukiri onkonja Nabo atori na kariba zero rojene Igembe Central ibaure totiela izima na itetema bite utumerwa boboi Nkoloki mutongeria ondhuke mbeze daktari Martin Kimathi na ureti thirikari ukaria itetema nontubwa wagibwa mbura na ndoji murethi waba katwesio zile chemichemi zote za maji all water catchment areas zikuwe protected ili kuhakikisha kwamba mito yetu yote inaweza kuweka maji na kulinda maji vilivyo, ndivyo tusikue na kiangazi wakati unaokuja, na zile chemichemi zote na mbwao zote ambazo ziko karibu hapa ziweze kuwa na maji kila wakati. So inabidi sisi wenyewe wananchi na pia serikali ingilie hapo. DCC Igembe Central pamoja na komiti yake all water catchment areas zikuwe protected, na kama kuna watu ambao wako na tabia ya kuiba catchment areas, wale wame encroach katika water catchment areas wote wachukuliwa hatua, ndio tuweze kulinda mazingira na chemichemi zetu zote zikuwe sawasawa katika Igembe Central na katika Meru County yote, ndio tuweze kuwa na maji ya kutosha kila wakati, na hii bao ya hii shule iweze kuwa na maji kila wakati. Itokweleana ntobeto ndawere atire ntobeto itetema marimba na miera na wino mwabanyaria ibo ntwekete njoka ayeka ingangi ayeka bira byombe bye kenda ntobatete kuliana sawa. Kwa hivyo bala bakari maitetema bakirita Mungu ngwa na akabura na kiangasi kikeya kapo na kiangasi kikeya bwe. Kwa hivyo tutomwanka tukalitetema byeto kila kwa baba kia ibatweka anya kenda tomba weta sawa urakwagirite. Na tukithiriria akari ba makuru wadie kia gwicigo bunge kia imenti yate ibasi omeretio kubwithia barabara cia ntereu bongwa bakiaria akariba bariwa babwithetie o nyuma ya kuona kirero kio kia tongerie bara bathurire nio mwana kuringira mbori ngita akariba bariwa bakwe ya ukamata
bakienda okamatamirire ndwa bo rirabetete obaurukia amwe na kumagarukia maketha yo miundene na kwangaratania kwa mathomo barabara hii isiombete kwithira sikithukangia kaita ko Patrick Costello ena nteto ijinkoloki ni muthuro mungento na kururia mata kiri akari bantura ya makura na kari aguku ni wandi yake aguki sigombunge egia sentrimenti akari baba bethirite bagiciumania na muthuro ni kire baugite njira cia ntereji ni ciitwikite njukie gutukwo na itigukinyika. Betagwa Vincent, iyo ni BOM chairman wa Kario Primary School. Na ndirunga makanya nega skuru nonto skuru iyi ikona thina kitambo. Eto kuma njira iyi igutatisama igureta thina nyingi muno nonto inyari murimo batuma go skuru bakara ko yabakurukira njire nego na ukari yegitara magerio jare yangari amagerio karungamira nare arafu wange yakamatwa na njara nya skuru yaki athina muno nonto aciari bongwa bira bionde matiru ira ciagite skuru ira ikamatawa neturo itigero kuraja nare kiremene guru kumau wange muceri akamatawa iga na gituro tukena kamo kachukuru yabo umite kanini na kanene gutigira bakugwatanira ni gutigira bakwinja njira iji bakiariane bagwetete mathina kathumba jira bethirite bagicemania najo kumania na kuthura gwatongeria baraba kuga ibaberukire na kubonie goti kwa mwobobia mbije wende chamani wa makura wa mwirega kanye negaka katonogete muno wanangabana MCA MP katonogete muno gitare no gutwana aja batwe to karinde goro barabarene ujite oriria kugwirikana ni kwithirite kurina muntu kwite ntereji na baciumiritie ni kenda bethire bakebanira na ngutu nye gwikira muntu gituro bagita akomuthika katwe na musiba twena muntu kinyo kwete na kira tumeta to chitanirie to tia kamate mwiri jo neturo kato kamata ga neturo ato kuromba ngabana MP MCA gutotagere twithinene kato gukua makura akuma ntura ya makura wandi yake agogi sigombunge gia sentiment ngikwinyiriya ntato rietwa ni Patrick was na uyo twakinya muthiayo nteto cietu cia thaa mwanja muthenya yorwari rikana no watanire abatu Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru Digital na website merudigital.co.ke. Beta Purity Muthoni withira wina ntuku intharime.